ngena bakithi. Thank you. Kepha thina likithi lisezulwini lapho silinzele khona ukuthi kuwena umsindisi wethu inkosi uJesu Kristu. Ngicela ukuphinza mntanami. Kepha thina likithi lisezulwini lapho silinzele khona ukuthi kuvele umsindisi wethu inkosi uJesu Kristu. Thandaza. Liphilile babethu live lakho lingemandla labathile babe phakathi endlini phefumulo wethu babe omele insaba takho womele live lakho khuluma babe ngenceke yakho usiphe babe indlebe tekulalela ihliziyo babe kulangatelela insaba. Siyabonga. Siyabonga kakhulu ngifuna lokuthi nivakale kahle. Ingathi umsindo ungathi. Ngifuna ukukhuluma la bantu bakethu. Different level of spiritual dimension. Different levels of spiritual dimension. Now, we cannot understand unless we understand about spirituality. Right, nihamba na. Angeke sibisise letigaba letehlukahlukene ezingeni lakamoya because tehlukene letigaba. To be born again akusho ukuthi mina noma ngine access nginesikhiye sokuvula kulomunye umnyango. No, kumele asithatheni step by step. Now asiqaleni sibuye ku-ground level. Ground level sine likithi lisezulwini. Sine likithi likuphi? Likubobani noma lakabobani lisezulwini. Likithi ne? Likithi. Right? Nihamba la. Leli gama lelithi likithi uma kuthiwa yini wena ngikuphi? Wena uyamtshela lo lokubuta ukuthi likithi mina kithi usebuka okithi wena ukuphi? Emanyeni okuphi? But now sifuna khuluma la bazalwane. Different level of spirituality dimension. Awukali ngeke understand it because now when you khuluma ngokuthi likini selos, you are talking about the outward man. Niyakuzwisisa? Usuke ukhuluma ngalo muntu lo wemtimba. Lo lokumele athi simashona ngiyolala. And now inkulumo yala eBhayibhelini ayikhulumi ngale ngaphandle lapho nzobe. Likhuluma ngespirit. Spirit being. When you are spirit and I am spirit. I'm not this kind of a person. Me, I'm untouchable. You are untouchable. But now, the outward person, come on, the outward person, Lord, Lord, Lord. But kahle kahle likubo lo ayisiye sifundle. Ngiyafakala. Ngiyafakala. Nihamba nami. Makabhala lomunye ubhala encwadini yamaHebheru. Uthi ngicela ukubambele mama eKolbe chapter number maHebheru 13 verse number
14. Uthi asina ngudilomile la. Siyawufuna. Mawutholile ngicela ufunze le verse. 13 verse Hebrews 13 verse number 14. What Hebrews 13 verse number 14. Right. Ngoba lapha sitheni? Come on, qhubeka. Lelitawuma kuze kube qhubeka uqedise. Sifuna likhaya lelitaba. Awunalifuna likhaya lelitaba ungadadi wena mfumba. Ngoba wena ukhuluma ngentimba futhi wena wala kuphi elos. Kanti kahle kahle wena futhi awusiwaselos. Lo mtimba lo wasemathuneni. Lo wasemhlabathini. Ayisiwaselos. So now, umuntu lo ngade ntasini nelikithi selos. But lo watiko utawuthi mine for temporary being ngila elos la mkube khona nihamba na. But ukhulumela the outward person, not the inward person. Because the inward person, temporary being, uqhube kuphi? Uqhube physically body. Nihamba na. Asibukani ke hlala phansi. Asibukani umuntu. Why mina ngithi umuntu ungumoya? Can we read from Genesis chapter number 1 verse number 37? Genesis chapter 2 verse number 7. Chapter 1, Genesis 37. Okay, verse number 26. Biyanda Mulungu wase wathi asende abantu babe umfanekiso wethu. Lalelani. Ngifuna wena ubuyele ekhaya utati kahle ukuthi mina ngingubani. Mina ngingubani. Babodwa ebantu. Diphuphu. Dithi matiphethe material things. Bese dona tishela edu. Dibukele labanye phasi. Akhohlwe ukuthi akasuye loyo. But lo bukela labanye phasi. Akhohlwe yena ukuthi kwayena uyadzilika lo mntini. Ngicela ngihambe nami ngifuna sikade bazalwane mababuta kuthi ngubani umuntu ukhulume nalento lolo kuya yona uphendule ngeqiniso umuntu na ngalo uNkulunkulu okhona yena. Uyamngana Mulungu wase uthi asende abantu bani ngubani loyo? Ngubani asikhulume sonke? Ngubani akasasende bani ngumfanekiso wethu? Khulumani, come on class, ngubani? UNkulunkulu ngubani? Come on, yabona ihamba nami. UNkulunkulu ngubani? Hayi man. UNkulunkulu ngubani? Hayi uyathi benita kahle nyalo niyayifambula ngoba nidetheni. UNkulunkulu ngubani? Lamakholwa la. Hayi bazalwane. Ngifuna uNkulunkulu ngubani? Uyabona niyaduda nje niyabeka. Sifuna lokho yebo ni right umboboke lokumfuna lokuqala. Angithi bazalwane ufuna labamkhonda bamkhonde ngoba yena come on. Uyini? Yebo umdali yebo mnganami, umbabe yebo abantu bami, bathi sifuna uNkulunkulu uyini? Ufuna labamkhonda bamkhonde ngani? Ngoba bona bayini?
uya kule verse kaMbana Basifude babuse. iqale nje eqaleni. uNkulunkulu wasebuthini asende abantu babe ngumfanekiso wethu basifude. Asende ebantu okay sishiyane le covenant yasesizweni. Asende ebantu. 1 Ngemfanekiso wethu. Ngemfanekiso. Number 2 Basifude. right. Uma wena uyoqhubeka angithi bakhulumile abantu. Bathi abantu hayi kahle kahle wena umfanekiso kaNkulunkulu, wena ufanele kaNkulunkulu. And wakhuluma kubantu labangayi understand le language. Angithi wakhuluma kubantu labanga ungambuta wena ufana naNkulunkulu umfute ngani uNkulunkulu njengoba ulethe indlebe etingaka. Njengoba impungulo yakho igonele nje. Njengoba unenhloko emkolonja. Unenhloko emkolonja uNkulunkulu. Mina ngifute bakwami thabethe. Laba bafute bakwami. Sisiwa ngifute make Margaret Mkhulu. Niyangifisisa. Bathi nawe asimbukeni sibuke lento lengikhuluma ngayo ukuthi mina I am spirit. You are spirit. I'm a spirit being, you are a spirit being. Asende bantu basifude kusho uNkulunkulu. Who's the spirit? Ngalama amagama will go the spirit. Then abantu basifuda njani? Ngalama amagama chapter number 2 verse number it could be verse number 7. What's in Ghana? Come on! Wabumba! Uyabo bekumele sisusele legama ethi akukabi umuntu. Wabumba sithombe. Sanga bumba sithombe. Wasibumba ngani? Kusho ukuthi ngalama amagama la lolobhalile umuntu right umuntu sitawuka ukuthi number 2 wasokwenza njani mntana uNkulunkulu uSibakade wasebumba umuntu ngelikhulu lomhlabathi waphefumulela umoya wokuphila emakhaleni akhe. Umuntu wasekuba ngumuntu lophilayo. now umuntu wasekuba ngumuntu lophilayo. Enzobe buye la futhi. Umuntu wasekuba ngumuntu lophilayo. Lokho sithombe nabo kuthiwa umuntu. Bathi lokho sithombe akuphili. Kuze lokho sithombe kuphile kudzinga umuntu lophilayo. Umuntu lebeka khona ungakaphili. Nihamba na? Lokho sithombe kuncane kulolo ngekhathi. Kunebantu abangangifana. Wena awusuye lo. Wena you are a spirit being. And the spirit being, a spirit person, the inner person, lokuthi makaphuma hamba sithombe siyawaphuma. Oh madoda. Saniyawatagula. Kepha wena ngasho usudaba. Laba kunalaba hamba nami. Kunalaba hamba nami. Ubani umuntu? Uyini umuntu? Uyini umuntu? Uyini umuntu? Moya. Lonjani? Okay. Asibuye. Angithi na umuntu makangoya udalwa kubani lo muntu? uNkulunkulu yini? Oh, yabona ngihamba namanje. Nihamba nami, right? Noma ungakangitholi iyaqhamuka. Emntanami, ngicela ubuyele lapha. Wambomba ngelithule emhlabathi. Wase wena njani uNkulunkulu? Kuloko waphefumulela wena njani? Hey madoda. Nendlela omzala bengawusondela nje. Ubeke siswana, yabona? Kulo sithombe. Lento lengaphili wena njani uNkulunkulu? Uphefumulela ini? Hayi man. Uphefumulela moya. How? Moya. Wena lokufika kuvuka.
umoya waNkulunkulu bazalwane lona wente sithombe lesibunjwe ngelithuba saba umuntu lophilayo kanti umuntu kahle kahle ungubani niyafuna eMahubo 82 verse number 6 eMahubo 82 verse number 6 all right niyaphuma oh senithulile anivumi ne nangabe uNkulunkulu athatha lokungaphili akukumbile kunetandla letiphelele konke kuphelele but bona solo kwanala jakala niyathatha ithombe ngosana ninatho lemakhaya indamfufu kunalabanato indamfufu lemakhaya angisifazana labanye banatho ithombe bathi kuna Jesu kwende nje emfitweni kwende nje ukhona la nabo lokho but lesi sikhuluma ngaso sehlukile sibonjwa uNkulunkulu uyabomba bomba lomtimba the mortally yes the mortally body thank you then uyawubumba lento la ibuke khona ayikwabi ayini makasuka yena wena njani uphefemulela kuphi emakhaleni kusho ukuthi na asithatheni lokhu akaphefemulako sikubambe ukhona Adam sikubambile akukangeni ukhona Adam sibambe bani kahle kahle sibambe angithi lo Adam but Adam lo akaphili lokho lokwenza Adam lo aphile yilokho kusuka kuNkulunkulu kuyini phefemulo moya yafana lento lesibambe yona bazalwane ngilo muntu lophila uAdam yena hayi bathi Adam ayisuki Adam ngulolo suka uNkulunkulu aye lapha mangabe lolo suka uNkulunkulu athatha akekho aningifanya kuyevakala bangani labangifana nangabe lo moya losuka uNkulunkulu ngoba wabe soba kanjalo umuntu waba umuntu lophilayo kunemuntu longaphili lophilayo shokuthuka Adam longaphili na Adam lophilayo bese kwema Adam lophilako lo akasaswe Adam kusho ukuthi zilikile ihlangana sebuwini ngoba lakhiwe lidokota le niyangiva ngosifazane niyangiva mawungiva ngicela ukuthi right njengoba Adam aphila bazalwane uvelaphi kahle kahle Adam thank you siswa uvela kuphi bangani abathi uphela kulo kuphi yekele lento yenu ngoba la yabo kunalabo abasacabanga bacabanga bogogo emathuneni usacabanga bogogo emathuneni usacabanga ukuthi hayi baphitha babuye ngala babuye la yalesi sisekahle ngoba lowangwaqwa kanti ngelo sayisingelo kuphi selekala manje nokuyimpilo akabasobaja yabona kuphela lokile lowangwa alangada njani lophila indile matemakho tisitika ndaba kuthanda so now bandabake kusasivisise lento yaNkulunkulu kumele sijivisise thina and spiritually God is the spirit so that is why bazalwane nangabe kumele ayokholwa sinikezwe imandate that
ngiyafuna mama ufuna ukukhayelela abangeni laba yonke bangeni awukuthi ngeke ukungena kufunga lokho samba balomtimba wakho uyatshela futhi somtimba lokho utshela unganalutho utshela unganalutho namfaka nyana nje ungakafaka tshela utshela yomtimba ugobe esikhathini lesibhobokile usiyake emawaye utshela wona mawuhamba utshela nomtimba lokho sakhuluma ngakwelenye ukuthi i-pride ikhona ungananinethi yona beyikhona but now ngifuna bazalwane you need to understand where are you going to after death. If God is the spirit, I am the spirit, so that is why bazalwane number 3 the fall of man bawa emseni ugrace and by then ungekho nomtimba uJehova uyenda weluka yangehlula inkosi yenda kwali bazalwane labantu baphinde mawubuka bonoma njengoba baphile bo-900 and something years lokutshela ngala ukuthi before the man fall Adam fall kusho ukuthi there was an eternity. The everlasting life yayikhona something very much nomtimba wawungasuwo lo lokusasona wawumtimba nongathini uyesitolo uyothenga lo but wona kanti tingena kusiphi isitolo uyothenga ngiyabuta kini tingena kusiphi titoba sayiziba awuyinkosi nemandla bazalwane uyayibona le ntaka moya kusinemandla but now uma sekawile Adam wabona manje usunkulu and utsheliwe yabona uNkulunkulu fair utsheliwe uma mhlawulo ngoba lesikhathi sebathiwe kubinalo kuzo ngicela ngalamuhle lo verse number 6 Yafikini nibonkulunkulu nini nonke ningemadodana alosethi kwabo bonke kama buya mntanami ngathi kini nibonkulunkulu nini nibonkulunkulu we are spirit at the same time we are God. Yabona nathi that's why bana uNkulunkulu yena bangabantu sekabuyisana naye after the fall of man there comes Jesus Christ. Amen. Okay, bazalwane khomba kakhulu ukuthi Adam asemhlabeni Adam number 1 Adam number 2 Adam number 1 usathanda emhlabeni Adam number 2 uyezwe but the same Adam number 1 kunakwasemhlabeni kwasezulwini lihamba na the part of the femlela ibuya kuNkulunkulu Adam number 1 but Adam number 2 the part the man that the spirit being Jesus Christ the angel appeared when we are when I was person utakulelwa Jesus utakulelwa manja moya utakulelwa kama Yesu Kristo so now Adam number 1 by we themselves Adam number 2 by yavuka themselves Adam number 1 they don't know where they are going to but Adam number 2 they know they are going to heaven. That's something. You are in the boss. I'm forgot. No,
umsimba wabo bawufake balebele tekwetu bathi wethu uyodla ekuhlakaniphile kuyakhetha akudli lokhu okungadliwa funa wena ukubhashe usale kungoho ukubhashe nawetumoya ngohlobekele lapha lomlomo ubhashe uphele kusale nje mathambo abantu abakhambela sale mathambo ubhashe kusale ma-flat days lendoda yambuka mngana ma-flat days awade ethi sikoleni flat day shaya wena kushiye dona actually lalalama zaba kune nomhlabene uthi lifanele lisezweni alinawuthimba yini ngemasela lona hayi nomthi bakubazana njani kufe babazolomfabeka lowo bahali bakhulumeko kuthani akekagijima but now the inside the inner person akabanjwa inkunzi akabanjwa ukugula akashathwa ngesibhamu nemukhawundeni kuye the inner person the spirit being so now bazalwane bana besesiu-understanda lokho ukuthi who am I senele nathi manje ukuthi who is my father who is my father who is your father ngizakhuluma ngangojolozi bababa ngojolozi okay bababa ngojolozi ngojolozi ayisiye bababa ngojolozi ayisiye bababa kusho ukuthi mina kunikele ibazalwane umuntu ufane nencwadi lefakwe kwe-envelope ngojolozi i-envelope wena nansincwadi bakwakho i-envelope uphathiswe wena uye wena uphathiswe fanana noma mfana uwe akathi uhlangene Bella, mayohlangana nemuntu wesifazane mfana ledama lokucabangako wena mbani ucabangako yuthi cabanga yuthi akekho laphela bekakhona noma akhona nemkhulane yuthi lebekakhona ukhona nile mthebelethana yena bekakhona ukhona ngisho yuthi wena mawufika le uyobudwa ngesono sokulala wakulala yuthi namthebelethana ngakubisaphi ngoba minyeni ngikhubalelwa ngebala wakulala bathiwa hayi besase 2 weeks lalela noma let a second bathi nama umuntu angathi noba yakini bangabantu umuntu so ungeke ikho lokuthi sona nayo sasa olamanye madala that is why usiwe qala ukhule ungafundi nje abantu abadala usasemntwana ngoba uwela esonweni noma bukhona usikhokhela yokukhokhela impilo yakho asakhona nabantu abaphila ulibona ibenjani yakho asakho abaphansi bona solo bayakho asa just a point aside talk aside
yena bonke lalabathixo uyabazi ubathi before ngoba wena sasikhona lokushawula sasikhona sibuye yena nomhlanje yena nomoya mimoya yonke lebonkulunkuluwana yayikhona kuye I was there before the beginning. You were there before the beginning began. So now, see the journey mazalwa, umele si understand the baba ukuthi kahleka esiboba sikhona nangane konjolosi angibabwa la kulomthimba lo kahlekahle mina ngibekwe kuye nangikhona ngingekhona angiva manje nangikhona ngingekho Abraham ngoba nangikhona bekakhona yena angakabikho ubandela bekakhona nayo nakakakhona inzaba mula bangabababe uma Adam sebawa emseni wambatha sono sekungadaleki bonke-ke labatshalwa lolukhalo lolu bonke sebambethe i-DNA yesono and now sekuthi le yesono inqamuke badinga another DNA Adam number 1 i-DNA yesono ngoba wethe Adam number 2 i-DNA yasekhanya yasikhona to our to our originality seswami because u-Adam number 1 silahlekelwe yimvelaphi yethu Adam number 2 sibuyiselwa kumvelaphi yethu bedebetselanya unemanga sathana akakaspetha sikakapheli angathi uyevakala angathi uyevakala there comes Jesus Christ the Son of the living God hallelujah for God so loved the world and he gave his only begotten Son whoever believes in Jesus Christ and receive him as his Lord and Savior ubuyiselwa ku-originality ubuyiselwa emazwini wembathiswa ingubo yokuqoka ingubo yamandla haleluya badosalemeka spiriti nemandla is powerful ayiba hayi siyobonela hayi nene mabonke mkhiphe so now, bonke labamamkelabo bathola a new DNA. I-DNA yokuphela iyakhansela. I-DNA yesono iyakhansela. I-DNA yokukanaleli iyakhansela. Bathola a new DNA. The real identity. The original of our identity. Sinemikithi sesibili. Khona labangivabona. Insizwa buya. Sisuke bahlakeni. Sithe emqobeni. Hayi bo. Sifuna kalakiso. Sembathiswa tibusiso kana. Okalakiso. Wathi mawuna lemthele. Yena wathwala ehloko yakhe. Yambatha ingubo yokufa ingubo yokufa efeni awuyejesu silekele wavuka bonke labamamkela koyena wabaphemandla kuthi bake bantwana bakakhulu wabaphemandla yenebasemhlabeni bona basemazulwini bona basemazulwini
njene nihambima njengebafokati bona bayadada ukuthi hayi ningisisezwini anginamuntu nominela bamsihambi nomdingo uyadzinika uyathumela mina uyahamba uyakhanya okanye kuyisamo lokungena i-isteshubet akekona kangayababe ngaphandle kwayo akekona kangangena eswini ngaphandle kwayo hayi bo lentoya kamoya inemandla kuyo babona nje nokonza nalehlobo ngathi mpholoja baqala lokuthi hayi noma ngale khorona baqala lokuthi akanamnithi hey ijinile unathiko nasesibhedlela Jesu Kristu uwe